جبرنامه جنگه روز باش تماشاوانین هجا نها بربانگا سبهیه ام لچیای آرارته آنگو چیای آگرینه ام ها رابون ما تاشته خوکر و نها جی ام آماده کاریا هلکشینا 4200 متر اندکن نها ام نوا کونانده هنکی بگیرن که آماده کاری چنه جنگه دست بید که نها کسی که هاتنه چیای آگری آماده کاریا خود کن سبه زورا بون پدوین خواه دست پیکا روژه بجی آنین تاشته خواه کرن و نها جی آماده کاریا ام بیجن او تاو تالین وانی که هنه او بار حسبان بکن و هل کشن 4200 متریان لگورا روژن دن ev roj beter ev zahmet be çünkü beter reaset be naha ev jî hasbe kupe revîtî bene kirin zînê wan cila wan gema wan hefsarê wan hatine girêdan reng bi rengin divê navberê de ez dixwazim vê jî bêjim şeva din ez li kumîm li erdê ketim linga min a çepê fetilî ji ber wî jî ez zêde nikarim bimeşim پرسکری که من وساجی درکت لی از لحسب سوار بمو و رویتیه بکم حتی نیجیه کو امکار بن امجورا یک به یک پیشکش بکن جنگه ددومه نها aktivist amadekariya xoya hilkişînê dikin hema amadenin ekîbên ku ji derê welat hatine ev ekîbên li pişt min xuya dikin ewin wekî min behsa linga xwe kir di nava wan da doktor jî hene mala wan ava be wekî alîkariya yekem linga min hinkî pê bandajê filan jî girê dan hêvîdarim pirsgirêkek زیاد لمچه نبه اما برنامه خو لگورد لیواجی بدومینن هاوی که بدبینن اف قفله انسانان جوالات دور هاتنه جبوک ولات ما بدینن جبوک اف هیبتیات شیای آگری بدینن و اف چافدرین کولور بکن بچن جواکا کوته دا دجین جوان را راگهینن اف جی شانازیه تماشاوان نجان نها مدرس به هلکشینا 4200 متر کر براستی
ev derana betir kevir hene ji ber wî jî hesp zehmetî dikişîne wekî min gotibûn ji ber ku linga min ew ê bû fitilî min mecbûr ez li hesp swar bim hetanî 4200 metre ez ê bi hesp biçim li herêma me ji bo hespan li ser pişta hesp kilamekî heye demê berê de hatiye çêkirin wisa beşekî ez ji wê kilamê ji we re bixwînim Hayran hayran o lo lo dayê hayran o vay vay hayran hayran o lo lo dîsa hayran o vay vay Hespê hayran o lo lo hespekî bo vay vay hespê delal o lo lo hespekî boze vay vay dirêdan eçin lo lo rekamet oze vay vay dirêdan eçin lo lo rekamet oze vay vay hayran hayran o Niha em rêwîtiya xwe didomînin wekî min behs kiribû ji ber ku linga min pirsgirêk tê de heye ez bi hesp dêm lê hesp ji bo ku gune ye car car ne wisa ez bêhna wî jî didim zêde jî zehmetî ne çikî hawirdor hemû kevirin ew gelek zehmetî dibe ji bo hespan divê meriv hespan jî heywanê jî baş mêzeke û niha wisa min bêhna xwe de ez ê dîsa swar bibim ciyê rastê de ez ê swar ciyê rempa de bila hesp bêhna xwe bide ez ê wî wisa kaşkim ka kerem ke were Niha em li 3700 metreyne li vê derê di rêwîtiyê de wekî rawestgeh jî tê bikar anîn ji ber ku navbera 3200 û 4200 bêtir asê ye car car ne wisan divê meriv bêhna xwe bide çûnkî rempa zêde heye û hege barê meriv hebe yan jî hesp meriv re hebin
جبو مرو جبو حیوان کو مرو رایجی دوی مرو هنکی بینامان بده چون اوج جانه ما هیا هر چی قصا انسان بار لوانت کن و زحمتیه دکشینی زید دوی مرو وی عالی داشتی هنکی اوه به افجی نها عملینه بهتر چقدر مرو جوردات چه بازیده ترد به چاو بازیده به او دیاره کو بلندهیجی زیده به لدما مرب عالی جرجی دنیره لبر تاوه وسان لجرجی تاو دکله بالکشه مثلا لور تاو دکله لورجی سرمایه وکی ود بینن هنکی مخواه قالن جی گریده یا وکی دمسال زوستانه به tabi liver gavadın emhatın gerek insan jî liver hebûn roniştî bûn kesên biyaniye û Slovenya falan hatibûn ki têkilî min bûn re çêkir gelek şanaz bûn li welatê me ciyekî wisa ku insanê derbên pesnêwî bidin ji bo me jî şanaziye ew jî li dijberî barê hespanin yanî fikrê xwe gotin dibêjin yanî bi hespan hilkişîn rast nîne bar li hespan bikin ne rast e yanî divê meriv bi derfetê xwe barê xwe ew ê bigirê wê hêzê xwe da bidîne ku ewa çiya jî fam bike em karibêjin heybetiya çiya jî asîbûna çiya jî mezinbûna çiya jî meriv fam bike meriv bi peyatî bimeşe bikişe jor bêtir tê fam kirin ji ber wê jî bi rastî yanî li welatê wan li gor ku digotin li welatê wan bêtir tiştên wisa wekî bi heywanan ew ê tune ye yanî li gora ku ji me re gotin li wan derene bêtir aktîvîteyên yanî bi peyatî dikin ji ber vê jî êca ji bo ku çiyayê agiriyê ango girîdağ volkanîk e û kevirê wî jî hemû ji jor ve hatine xwarê yanî daketine wisa qijeyne ji bo wê jî hilkişîn bêtir zehmet dibe binê lingê meriv xîş dibe meriv diteese dişimite yanî divê meriv zîqzaq çêke ji xwe rêyên ku çêkirîne jî wisan wekî fetlokin wekî marî divê meriv bî qaydeyî têda bişele ji bo ku meriv zehmetî nekişîne kramp nekeve çokê meriv bi rastî jî çiyayekî bi heybet e em ê dikêliyên pêş da hinkî mesa nav û taybetmenda çiya ji we re bikin niha bar derbas dibe êca ev rêwîtiye ku em bêjin bi hespan tê kirin tenê hespin kantir jî hene kantirînkî ji hesp bêtir siviktirin hesp giran e bêtir zehmetî dikişîne li gora kantiran kantir bêtir ji bar re guncanin lewra jî hesp û kantir tev pê hilkişîn çê dibe ev hespê şîno jî hespê ku ez siwarê wî bûm û yek jî ku hevalê me kameraman car carna ji bo ku siwar bibe zehmetî nekişîne ew jî siwar dibe wisa em bi hev dû re hêdî hêdî em ê hilkişin asta 4200 Niha em hatin kampa 4200 metreyan me erzaqê xwe danî konê û em niha derket derve bi rastî jî rêwîtiyekî gelekî dûdirêj me kir her tiştê ku hatî serê min jî ew ciyê xwe da lê ez zêde nikarim bimeşim ev çavderiyên vê derê êdî
بچه آوای بجی دوی اجوارا راگی هنم چونکه ام حتانی به داره هاتن لازمه یک به یک از بجم اف کامپ لگورا کامپا جیرین بهتر زیده انسان هنه چونکه لور وکی کامپا جوینه یه چونکه کامپا داویه جور شونده ادی احتماله که دن تنکوش بو کامپ بیچه کرن چونکه وی دا ادی چیا زیده تر آسید به از اینکه وی رخی دابم پیدوینم که رخ عالی روجلات از اینکه بحث بکم به سال 1940 دا کلوه داره ارتهجه که پکته باشور روجلات چیای گریداخ همو دخجعه و تی خواره خصا جوی عالیه مرو قریب بجه به کیلومتر یان چیا جور و خجعیه همو وسا گلیه کی کورچه بیه جرا گلیه جهنم دبیجن اگر طرفت مهبم خواه بدن وی عالی جبو دیتباری ام بواجی نشان بدن ابرخه لوی رخی بعرض هجرا خجای وسان گلیه کی کورچه بیه لی لالی باکوری چیاجی دیسا گلیه کی به رنگی هیه اکو پکاته کی خوازایی چه بیه لی او کس نزانه چه وقته چه بیه لی او گلی زیده تر کوره مرد کاره بجه یعنی جور بل گلی مذکری جی سرگجی چید که جبوی اف لگوراوی او قاساجی کورنه لپش من جی گریداغ پجوگ هیه گریداغ پجوگ شونداتر جی دید که به عالی روجلات دنابرا گریداغ پجوگ و امازن دا وکی بارگه ها روسان آبره و اورس دنابرا وان دا بارگه کی هاتیه چکرن یعنی ددم بره دا دیساج گریداغ پجوگ دو هفتلی که وسان تشگرتنه هنه گریداغ پجوگ لگورا یه مازن بقاسی 1200 متر فلان آستا کم دایه 3925 متر بلندهیه پجوگه لی امازن 5137 متر بلندهیه ویه دیسا تکلداری در دورا گریداغ از خوازم بسا کشتیا نوف جی بکم وکی ته زانین کشتیا نوف گلک کس دبیجن کی د عالی باوریا اسلامیت دا یعنی او چافکانیه کو ددن دبیجن ل عالی جدی بجیبویه لور سکنیه لی دوی گوتنه داجی چیای هری بلند تپه ناسکرن گلو دور دا مرد دکاره و پرسیب که بره ناو گریداغ گلو جدی بیه چونکی لوی درجی لرخ عالی روجلات و ناوبرا باکور دا لوی دره او کشتیا نو لوی درجی هیا یعنی مرد بجه کشتی ببه دو پرچه او جی دوری عاقله یعنی کشتی ببه دو پرچه اوه چمال سر آوه بچه و به اگر جیه که ممکن از او سارونی کم از بحثا مجارا کشتیا نو جی زلال زیده تر بکم نها از جیه که بدم اخوه همیشه اینگه هبلو مینا کسین که واتنه و داره دنابلو بو تفگره دانه آماده کاری خواهی که بشوه هلکشن گریداغ دکن جور حتانی گریداغ لگورا آستا بحره بقاسی 1000 متر مایه لی او رویتیا که پیاتی معرف بچه بقاسی 7-8 کیلومتر یعنی هفت 8 کیلومتره که از پی بحث دکم جی او رویتیا که مکر حتانی لور بهتر جی آسیه و خطرناکه جی چونکه ددم بره دا گلک کسین که هاتنه لور یکو کتنه ام بیجن آژانسان یان آگاهیه که درباره وان دا هاتیه نویسی نه هاتیه گلک کس لور ایکو خنقی نجی هنن هم اکتیویستین اروپایی
لور سری وان دا بویره که وسط درباس بیه یک جی د سالن هفته‌ای فلان دا جالی ترکیه جی دو خشک تنه و داره یک جوان او به باسنجا او بوزا گلور چه بیه اوه دبه او دچه هوندا دبه و او لور دمینه یعنی نکارن درخجی و هر وها دیسا جی وکی مگوت هن توریستین کو هات بوه داره جی او جی لور خانقینه اف انسانا او ساعت یکونی و شوه دا درکوین چیا به بربانگا سبه را لوتکه چیا ام بجن او هیبتیا هلاتنا روژه جبو تماشه بکن و سرکفتنه کی جبو نفش دو خوشی بهیلن جبو کو چالاکیه کی وسان سرکفتی پیک آنینه مباسا کشتیا نوح کر ته گوتن یعنی جده خواده جبو هر زندیه کو چه کریه پوشمان بیه لو راجی گوتی از توفانه کی راکم کو بلا تو زندی تدا نمینن لی جنوح را erkeki keştiye ki çekirine evet ki jber ku bavariya nuh ligora insanın hemu beter hebuye dibêje ewlî malbata xwe û yê piştrajî yê ku heskeriyên te tê li ser vê keştiyê hûn ê bimînin ji bo ku jê rizgar bibin ewî derfetî dide nuh jî gemiyekî çê dike ew gemî piştî tofan ra dibe dibêjin bûye di perçe perçekî li girîdağ perçekî li cûdî hinek dibêjin li girîdaxe hinek dibêjin li cûdî di derbarê vê mijarê da jî lêkolînekî wisa zanistî em bêjin hatiye kirin jî tune yek jê arkeologekî ku hatiye li vê derê ji bo lêkolînê jî ew jî ji canê xwe bûye çûnkî ciyê ku ewa keştiyê lûr e ciyekî bêtir asê yanî însan jî zêde nikare biçe lû ji ber ku hinkî em karibêjin wekî parka netewî jî hatiye ew ê kirin li vê derê zêde jî ciyê ku meriv têda bigere jî diyarin bi taybet herêma aliyê başûrê çiya ji bo hilkişînê bêtir guncane ji ber ku vê derê beroj e ew berfa ku li vir digire dihele zêdetir jî em karibêjin ku yanî qelşik û şaxor û her wiha şikeftên bi wî rengî çê nabin li aliyê de bêtir hene ji bo wî hêlkişîn yanî rêda çûn û hatin bêtir zor û zehmet e wekî me got yanî çiyayê Araratê ango girîdağ bi taybetmendiya xwe ya ku bilindahiya herî zêde li Kurdistanê ye û di heman demê de di nava Tirkiyê de ji me re kare pê nas bike di dinyayê de zî di rêza çil û sêyemîn de ye ca dixwazim hinkî behsa ev taybetmendiya navê girîdağ çima dibêje girîdağ çima dibêjin Ararat û çima dibêjin çiyayê Agirî yekser ez vê bêjim Agirî yani ihtimalekî zêde başa Agirî peyvek Kurdiye lê bi ihtimalekî zêde ji bo ku Türk dibêjin Ağrı Dağı wekî wergera wê jî meriv dikare bêje belkî teşe girtiye di nav gelda lê Ararat û girîdağ orjîn peyvên Kurdî ne Ararat di zimanê Urartuan da weta wan da hatiye bikaranîn ji xwe li wir jî du peyvên ar hene û hatin heye Ararat û her wiha di girîdağ da jî hem gir çiya bi ser bixwe ciyên wisa re gir tê gotin dağkirin jî ji xwe peyvekî dîsan orjîn bi Kurdî ye têkildarî Agir e ji bo wê jî çiyayê ku em niha lênin di rastiya xwe da ya di jî ji bo ku herêm jî dibêjin girîdağê mezin û girîdağê picûk ji ber ku ew jî wisa dibêjin me jî ev çend rojin em rêwîtiyekî dikin car carna em dibêje Ararat car carna em dibêjin çiyayê Agirî car carna em dibêje girîdağ ji ber vê jî yanî ji bo ku însanê me jî tê bigîjin ka mesele çi ye mijar çi ye lewra jî em van beşê ku me çê kiriye em her yekê bi navekî jî pênase bikin ji bo ku ev zimanê me jî dewlemendiya zimanê me jî kêm nebe wenda nebe ji bo wê jî me xwest em balê bikişînin ser hin van mijarên têkildarî çiyayê Araratê.
تماشاوان نجا ev konên ku wekî gir xuyat kin çêkirîna wan şiklê wan ew bi taybet ji bo metbexê bikartîne ji ber ku firenin û her wiha evê din jî evê ku dirêjikin wekî çar stêle me re dikare bênav bike ew ji bo ciyê xwaringehê ne lê evê picûk jî her yek ji bo kesekî tê amadekirin û niha ji xwe di nav liv û tevgerê danin kesên ku hatine vê derê. بله تماشاوانên hêja beşa me ya sêyem li vir bi dawî bû me niha jî xwarina xwe xwar û em ê derbasê qonaxa çarem bibin. Saet yekê şevê da an got yek û nîvê şevê da em ê bikevin rê em ê hewl bidin hilkişin lûtkeya çiyayê girî daxê. Bi van hest û ramanan heta heftayekî din bimînin tixirê xweşiyê da bi xatirê we.